izražavam zadovoljstvo što mi se pružila prilika da učestvujem u ovom znanstvenom skupu posvećenom mome zemljaku, Hasanu Kjafiji Pruščaku. Dozvolite mi da kažem riječ dvije o ljudima koji su dijelili prostor i vrijeme sa Hasanom Kjafijom Pruščakom. U njegovom vremenu njegov i moj kraj se potpuno izmijenio. Nešto od toga Fazileta je pomenula, pominjući Donji Vakuf, a mi koji Donje Vakufljanima vodu mutimo nikako ne možemo prešutiti da je u Kjafijino vrijeme, godinu dana nakon što je Kjafija postao hadžija, utemeljen Gornji Vakuf sa izgradnjom džamije Mehmedbega, zajma Mehmedbega. On je već postojao kao selo. Kao selo, ali kao kasaba 1100. hidžrske godine. Ne treba zaboraviti da su se u Bosni i Hercegovini dogodile dvije važne stvari u Kjafino vrijeme. Bez obzira kakva je pozicija bila općenito sa Osmanskim carstvom, to je vrijeme Hasana Kjafije kad je Bosna višestruko profitirala, ako tako smijem reći. Naime, za vrijeme zrelosti Hasana Kjafije Bosna je postala munlaluk. Prvi bosanski munla, to je institucija koja je preteča institucije Reisul Uleme. Prvi bosanski munla bio je Bali Efendija, onaj isti Bali Efendija danas spominjani, sa kojim je Hasan Kjafija Pruščak radio na otklanjanju posljedica pojave jedne sekte, jedine sekte na našim prostorima, sekte Hamzevija. U Kjafino vrijeme, 1580. godine, Bosna i Hercegovina je postala pašaluk. To je za ovaj prostor značilo mnogo. Prvi bosanski paša, Ferhat Paša Sokolović, koji jest jedno vrijeme upravljao i Kliškim Sandžakom, ovim Kjafinim prostorom, u svome sjedištu u Banja Luci gradi svoju prelijepu džamiju u Kjafino vrijeme i u isto doba Banja Luka dobiva još dvije monumentalne džamije, Arnaudiju i Gazanferiju. Taj je kraj uistinu promijenio svoje lice u Kjafino vrijeme. No, nije to bilo teško, znajući da su tada, u njegovo vrijeme, dvojica Bošnjaka sjedili u Stambolu caru uz koljeno. Dvojici od njih, ta dvojica, kojima je Hasan Kjafija posvetio po jedno svoje djelo. Ibrahim Paša Novošehelija iz Novog Šehera kod Maglaja ili Žepča, zavisi kako se ovo mjesto svojata, koga preotima kod nas. Bio je i carski zet i drugi je Lala Mehmed Paša Sokolović. To nije onaj Mehmed Paša Sokolović veliki, kako ga mi znamo. U Kjafino vrijeme bilo je i u Bosni, ali i oko Bosne velikih ljudi koji su mu bili takmaci. U njegovo doba znamo da je Prusac po prvi puta postao muftiluk, prvi muftiluk u Kliškome Sandžaku i da je Kjafija bio prvi muftija toga muftiluka. No, imao je i savremenika o kome ja u svome radu govorim po koju riječ. Rezimiram, krajem 16. i početkom 17. stoljeća na rubnim dijelovima Kliškoga Sandžaka prusački muftija Hasan Kjafija i splitski nadbiskup Markantun de Dominis riječu jedan i drugi, riječu i djelom upozoravaju vjerske i svjetovne vlasti u Istanbulu i Rimu na pojave koje ozbiljno
podrivaju temelje društvenog sustava i obojica pisanim djelima tragaju za rješenjima koja bi spasila svjetski poredak, nizamul alem i crkvenu hijerarhiju de republika eklesijastika. Kjafija izgara u svojoj uzaludnoj nadi kao doživotni kadija. Ja sam sklon da tvrdim da je doživotni kadiluk njemu bio kazna, da ga se makne dalje od Stambola. Kjafija izgara u svojoj uzaludnoj nadi kao doživotni kadija u provinciji, a tijelo njegovoga savremenika Markantuna de Dominisa posthumno 20 dana nakon smrti spaljuju na Cvjetnom trgu u Rimu zajedno sa njegovim djelima. Na 450. godišnjicu, obljetnicu rođenja Markantuna Dominisa, UNESCO je 2010. godinu proglasio godinom Markantuna Dominisa. Ova manifestacija, po meni, skroman je nadomjestak što zbog našeg nemara Kjafiji nije pripala 2015. Hvala vam na pažnji.